A20. ये कुटुंब संपदा आम्ही जमल्या, एकच काळात तुका गीता गाता, एकच कणसात तुझो मोग करता, एकवटांची एकत्रितता, भविष्यात तांकां नवो जीव दिवूं, तुझे भुरगे कर आमकां पवित्र केल्या, पुनः जीवन जगल्या क्रिस्ताचे कृपेन, सगळे जिवीत आमकां जोडून दिला. एक कुटुंब बाबा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच कणसान तुझो मोग करता, एकवटांची एकत्रितता. मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बदनाक मोगाचो स्वागत बरो दीस आमी मागता. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. आपल्या 35 वर्साच्या काजाराच्या दिसाक मिस दितात मेलानी आनी क्लिटस टावरो अर्गा मिस दितात. तशेंच आपणाचे एग्जाम बरें सांग मिस दिता रिया मोंथेरो कॅनडा, आनी आपणाचे वेव्हार बरें जावंचो मिस दितात ऑल्ड्रीन आनी कॅरलिन लुईस USA. ह्या सर्त सांगता आमच्या इथे बसूत ह्या मिसाच्या बर्दना वेळार आमी मागया. आज आसल्या निवासी सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्या ऑल्ड्रीन आनी कॅरलिन लुईस USA. तांचे बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर मागोवंक विचारलां. तशेंच दनपाराचें जेवण दिलां. एस फेर्नांडीस आनी कुटुंब अप्पर बिंदोरू तांच्या बायलेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विचारलां. हांची कॉफी फळार दिल्या. मेलानी आनी क्लिटस टावरो तांच्या काजाराच्या 35 वर्साच्या वार्षिक वर्स संदर्भार ह्या तिनी कुटुंबाचो उपकार आमी आवडटना तांच्या सर ते सावा बसूत देवाची आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी सम्य जेजूची भेटवणेचे परब आज आचरण करता. जेजूक आपल्या आवय बापायनी दस्तुरा प्रमाणे तेंपलाक भेटयली आनी आपल्या भुरग्याक भावार्थाची देख दिली. आनी आज हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी उडास करूंक जाय. आमकांय देवाक समर्पण दिलां आसता आमी आमच्या भावार्थाक लागून जियोंक आसा. आमी सोम्याक अर्पिल्ली जावन आसा. देखून सोम्या बरी सोम्याक समर्पिल्ली जिणी जियोंक मोगाची त्यागाची समजणेची आनी सॅक्रिफिसाची जिणी जियोंक ह्या मिसा वेळार सोम्याची कृपा मागोवन घेवया. एकडे बर आमचे उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर्व सुखींक आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता.
मना चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेवो सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista takut कर, Krista takut कर, Sonia takut कर, Sonia takut कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती आच्या ईशा सोसारी. सुरेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सद्पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. Jesu Krista बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या मनुष्य सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरान भेटलो तो दीस आम्ही संभ्रमता. आमची काळज आणि मनतळ करून तुझे मुखार येऊन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जी येता आणि रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मालकी प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्विस्पोर देव अशें सांगता, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धरतलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचीत आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकता तो कार्यारसो दूत येतलो म्हणटा दळबरसो सर्विस्पोर.
ताच्या येण्याच्या दिसा कोण विरोध करूंक सकत. तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत. कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको, थोबियाच्या खारा सारको, रुपे नितळ आणि निर्मळ करतेल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतालो. लेवीच्या पुताक तो नितळ करतालो. रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतालो. तेदना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक ताच्यान जातेले. अशे आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक म्हणटल्यो. अशे आतां त्यो ताका म्हणटल्यो. देवाचे उतर हे. देवाचे बडपकार. श्लोक. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुमी दरवट्यानो. मिटवून दरान तुमची बागला तुमी प्राचीन दरानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच सर्वेस्पोर बलिष्ठ आणि दैरादिक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पोर तो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुमी दरवट्यानो. मिटवून दरान तुमची बागलां तुमी प्राचीन दरानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच तो दळबरांचो सर्वेस्पोर तोच तो महिमेवंत राजा. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दिवो अनभवरत्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणें बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या वेळां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतीची वाट पळोवन तो आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीस तो मोरसो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताणें मायबा भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळका हातांत घेतलो आनी देवाक स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो. सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यान चडवण हांवें देखली. सर परसा मुखार तुवें तयार केल्ली. देवो अणभवत्यांक उजवाड दिवं ती आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशीं सांगिल्ल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विचमीत जाली. तवळ सिमियोन ताका आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दरी तलवारे परी तुजें खाळीजी पापसितलें. हो बाळक इस्रायलान साबारांक पडोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांक अंतस्करणाची गोटाची चिन्नां भायर पडटलीं.
थंय अण्णा नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची, धूव पानवेलेची. ती आतां 70 प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगीची येयल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती वसोंक नातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीस देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळा थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाची सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्त लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रां प्रकार करूंक आसल्यान सक्कर ताणें करून जातच गलिलियाच्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटबूट जायत आयलो, जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूक तेंपलाक भेटयल्लें फेस्त संभ्रमतना एक याजक धर्मिकांच्या आनी याजकांच्या सभेर तांकां एक सवाल विचारता. समर्पण म्हळ्यार कितें, या कॉन्सेक्रार म्हळ्यार कितें? आनी ह्या ताच्या सवालाक त्या सभेर आसली एक उत्तरप्रदेशाची एक प्रायवंत सिस्टर धर्म भयण उबी रावता आनी आपल्या सवालाक ती जाप दिवंक मुखार सरता. आनी ती आपल्या हातांत एक खाली पेपर धरता आनी म्हणटा, कॉन्सेक्रार या समर्पण म्हळ्यार ह्या खाली पेपरार आमी सायन घालून देवाक दिवचें आनी देवाक त्या खाली पेपरार बरोवंक सोडचें आनी आमी शांतीन आनी संतोशान जियोवचें. वय मोगाचें न्हू, आमी देवाक समर्पूचें म्हळ्यार आमी आमकांच देवाच्या हातांत ओपून दिवचें आनी आमकां हेंच करूंक आपयलां. आमी आमकांच समर्पण देवाक करूंक आसा, देवाक आमचें तें काम करूंक सोडूंक आसा आनी आमी संतोशान आनी शांतीन जियोवचें आसा. जेजूच्या तेंपला भेटवणेचें फेस्त संभ्रमतना कसलो संदेश आमकां मेळटा? आमकां मेळटा की आमी देवाक समर्पिल्ली म्हणल्यार मनोभावान जियोवंक आमकां आपोवणें आसा. उडास आमी करया आमच्या पवित्र स्नानाच्या संदर्भार. पवित्र संदर्भार आमची आवय बापूय आमकां तेंपलाक पवित्र स्नान दिवचे खातीर हाडून आयिल्ली आनी आलतारी मुखार आमच्या तालवेचेर 3 फावटी पवित्र उदक वतून तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणचे मरिफात आमकांच देवाचे भुरगीं जावचें भाग आमकां फावो केल्लें आनी सगळ्या रितीचे भोव अर्थभरीत आनी एक वांट आमी म्हणयेत आलतारी मुखार आमचें समर्पण करतात. बाळशाक व्हरून सक्रामेंताच्या त्या मुळांत दवरतना कितें संदेश मोगाचें न्हू? संदेश इतलोच की आमी देवाक समर्पिल्ली व्यक्ती. आमचेंय समर्पण जालां आनी निरंतर त्या समर्पणाच्या मनोभावांत जियोवंक सोमी आमकां आपयता. जेजूचें समर्पण शांत आज आमी आयकलें. जेजूक जल्माल्या उपरांत 40 दीस भरत आसतना ताचे आवय बापूय दस्तुरे प्रमाणे जेरुसलेमाच्या तेंपलाक आपोवन व्हरतात. म्हणजे तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जातस. आनी हर एका भुरग्याक समर्पण करच्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत बरयलां म्हूण विचारल्यार थंयसर आमकां उल्लेख जाता निर्गमनाचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 4. थंयसर म्हणटा देव म्हणटा हर एका भुरग्याक देवाक समर्पणूंक जाय. कित्याक पासून सगळ्या इस्रायल प्रजेक इजिप्तांत सोडोवन बसयल्ल्या गांवाक आडिल्ल्याचो उडासाक ताका समर्पणूंक जाय. देखून हर एक तेंपलां भेटोवणी कितें करता? देवाची याजना पाळटा. देवान इजिप्तांत सोडिल्ल्याचो उडास हाडटात आनी देवाचो मोग नियाळचें. जेजूचे तेंपलां भेटोवणी मोगाळ भाव भयणो 3 संगत आमचे मुखार उगडून दवरता. जेजू एक सादारण भुरगो या ऑर्डिनरी भुरगो म्हूण दाखयता. दुसऱ्यान तो साद्यान
तो जल्मालो भोव साद्या रितीन तो जल्मता आणि तिसऱ्यान तो कुटुंबात जियोच्या व्यक्ती मरेफात आपण मनशा सैंब आणि देव सैंब सांगता जियल्लो तो व्यक्ती जाता. आज आमी जेजूचे तेंपला भेटवणी फेस्त संभ्रमतना आमच्या पवित्र स्नानाच्या समर्पणाविषयी आमी उडास आमी करया. आमी देवाक समर्पिल्ली व्यक्ती, आमी साधारण व्यक्ती तरी आमच्या पातकी सैमतावन आमी अलग रवोंक आसा. आमी साधारण व्यक्ती तरी आमचे ते दैवीकपण आसा म्हणल्यार आमी वळखूंक आसा. देखून देवाचो मोग आमी नियाळया, देवाक समर्पिल्ली, देवाची मिसांव करची, देवाचे उतार पळचे, जिने जियोंक आमी पेसाडया. कशें पवित्र पुस्तकाचे निमाणे उतर आयशें भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायतो आयलो, जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजताचेर आसली. आमी देवाच्या मजतीन जियोंक आमी बेसाडया, देवाच्या सक्तीन आमी जियुया आनी देवाक समर्पिल्ली व्यक्ती जावंक आमी पेसाडया. आमेन. C7. Sita Baba Ovundo Govanso Sita Baba Ivana Chika Amituka Karngetu Surgincha Raya Amchi Pari Mekaita was Tuka Mogachi Sita Baba Govanso Om Sita Baba Ivana Chika Amituka. म्हज्या बाबा बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या आणि अख्ख्या पयसुबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा, खातावेन शेळी जाम तुझ्या पुतान संवसाराचे सर्वने खातीर तुका सपनाची बली जावन भेटोवची म्हूण तुजी खोशी जाली. आमी भेटयता वो उंडो आनी दाखवायन बदलून जेजूची कुडन रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवन लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदावा उपकार म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुव्या. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कित्या तुजे सारको एकलो पूत तुजो सासनीक बागेले तुजे महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो.
वडा मोगान ताचे अंकुवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तो अभिमान इस्रायल पर जेसून उसवाटसर राष्ट्रांचो असो पवित्रत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सडवंदरा संतोषान आमी मेळो वेता आणि दुता भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Servesc por tu, Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपल्या कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तेच परे जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कर्राचें रगत. पातकाचे बक्षाने मेळशाक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसूत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. Bavart so good purgatorium. या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्य जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे विडास करता आनी जिविताचो वुंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वसता आनी जेजूची कुडन रगत सेमतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके बी तुमेचेर विस्तारले तुझे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकोत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकवार मोरये देवाचे माये संगती बागेवंत जुजीचो पती बागेवंत दमदुतां बागेवंत आंतोन शारोती आनी सरू काळीं तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सौम्यांशी केले मागणे संगत आम्ही मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम भवीस जाव, तुझे राजम कायूं, तुझी कुशी सरका सता तशी संसारान साव. आमचो दिसपोरतो ग्रास जम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिताम तसे आमची पातका मगोस आणि आमकां दाळणेन पडोवं दिव नका पूण वायटांतली आमकां सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवादय करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुझे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडंतगत क्रिस्ताच्या जिविताक सांभाळ. D66. Jesus
क्रिस्ता कर्या दये तू पामका. प्रार्थव्य. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा, बसयलेल्या क्रिस्तांत अंदरचे बाग मेळा पर्यंत मरण देखसो नामन सिमियान तुवें दिल्ली बसून पाळून ताचे अत्रेक तुवें बागयले. ह्या सर्गींच्या जिवना आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्या घेवंक तुवें फावो केली. जाका आंगा कुडी पोशणान रुपान आमी घेतलां, ताकाच सर्गी सासणीक महिमेंत रूप पळोवंक बागी जावं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आणि आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालून वसुनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. सुम्या वेदा तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता. माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर राता. सदा वाटेर मेळटा काडून वेता. सुम्या वेदा तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता. माया मोगान हांव जियेता. सकाळींची बेटवणी येजूच्या देविकाचा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पथकांच्या परिपणा पसत आणि अल्तरीच्या बोपय सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोच्या समय सिरदे बसत भगवंत आमकां मरेच्या कथा बीन कळचा मरिफात हांव तुका बेटयता. प्रत्येक जावन मगनेच्या पोसरी हृदय बसत आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले हृदय बसत. हे सर हांव तुका बेटयता. सर तुझे बसत येजूच्या पवित्र कळचा येजूच्या देव कळचा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या कन्या म्हणशी सर शिक्षा माफी जळोवंक हांव खुशी भरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवदेवी कळचेचे ससायेन राखणच्या भोव घेवन पाप साहेबाक जातून ताका उजवाड कटायनी बसवण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. बोर तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी गोट तुज्या हातान दिता. म्हजी शिणां म्हजे जप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुझ्या बडा मना म्हज्या पथकांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत बक्ष म्हजी समेस पथका म्हज्या पथक्याची काकूट कर. देवा पवित्रज्ञा ती सेबान तुजी कृपा आयच्या दिसा पथका दवेपणान जावच्या तुज्या उपदेश सांबाळून म्हजे कैदे पाळून म्हज्या पथक्याची काकूट कर. म्हाका पथक्या बक्षी. बाबर्ताचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातेंत एक जण बाप पूत आणि पवित्रत्व म्हूण हांव दिसत म्हणटा. तुजो देवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कतली पयस सभा शिकयता ती सत हांव सत म्हणटा आनी विचारता
कित्याक तू ससींक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ते उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय ह्या बवर्तान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बुकसांनी आनी हे जेले उपरांत ससली सूख सोडतली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, सर सुप्राज सर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगांक जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकाची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नित्य शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर सुप्रासट मोग वासल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पत्काची समेळ सुगयतले म्हूण ती निशेव करता. आमेन. सम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी कपार हाडली आणि पवित्रात्म्यावरी ती कृपेस जाली. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुझे संगाता आश्रया भितर सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये अमोप्या का ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आपले सुमीचे साकन तुझ्या सिद्धपण मने मुझे ते जाऊ. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुझे संगाता आश्रया भितर सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये अमोप्या का ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आणि देवा सुपूत मनी झालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुझे संगाता आश्रया भितर सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये अमोप्या का ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाचे मये अमपसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज तुमच्या खातीर. प्रार्थुया येसुम्या बुड्यान बरी कबार दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पतांक क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जड जाल्या. तशा कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी फावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी बोध म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. दिसादी दिसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. दिसादी दिसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. दिसादी दिसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. देवा केल्या बड्या मुचारक्या सिरकीचे ते म्हाका दिला तुझे दबेन म्हजी मूत चढाय म्हाका राग सांबाळून चलय. आमेन. भगवान कुर्साचे कर्वे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नवी. आमेन.